cerita tumbai di zaman Nabi. Bunyi bebai mangito beti jahil yang min sinagen lalani. Untungnya lahir Nabi Muhammad, adu tugas dia bimbing umat. Ingin manusia dapat selamat anjak dunia sampai akhirat. Baca solawat oleh manusia dapat selamat. Mula rajin baca solawat manusia dapat selamat. Bunyi salawat Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Baca salawat ingin manusia dapat selamat.